Nosotros pensamos un xogo para vos, xa que a obra Principiantes sodes dos matrimonios, non? Un matrimonio, iba a dicir máis maduro. Un matrimonio... Lo dices por mí, ¿no? Más novo. Son matrimonios. Vamos xogar a eso. Van a entrar matrimonios ou non? Porque vai entrar unha parella e a pregunta será, atención, son casados ou divorciados? Ojo, Vale, vale. ou están casados felizmente ou están felizmente divorciados, sabe? Non, é un estado tamén. Vale, vamos ca primeira. Venga, va. Sí, Va. veña, que entren os primeiros casados ou divorciados. Primeiras impresións. Primeiras impresións, Mónica, Javier. Directamente impresionada. Non sei se é a primeira impresión, pero a ver... Podese facer preguntas? Sí, no, vamos a ver, eu quería ver que é o primer feeling que o primeiro que notades. ¿Cómo se llaman? José, Lucía, Chámanse Lucía y José e Lucía. Que tal, Lucía? Como estás? Xa nos conocimos antes. Sí. El Puma, Te gusta el Puma, claro. Non demasiado, Cantaba ben, non era o meu estilo. Tu cal é o teu estilo? A mí gusta a música romántica. E o teu José? Claro, atención, porque estamos ou están casados ou están divorciados. Se están divorciados é espectacular que estén aquí. Home, felizmente divorciados, Si están ¿no? están divorciados de hace mucho porque no me pega mucho la letra con la música. Vamos a preguntar... Vamos a preguntar cando se casaron. José, que tal, como estás? Ben, ben. Vamos a ver, esteñades casados ou divorciados, vos casastes vos un día. Sí, sí. Que día foi ese? Eu xa non me acordo moi ben, hai tanto tempo. Hai tanto tempo que non me acordo moi ben. José, por favor, Sí. que día foi a boda? Pasou moito tempo, de Dios. Que día foi a boda, Lucía? Non quero nin lembralo. Non me preguntes esa data, por favor. Pero acordaste. Canto hai? 30 anos. Non che vou decir, porque non José, é onde- nada agradable para min, así José, que... onde foi a luna de mel? A luna de mel onde foi? A lua de mel. Sí. Eu creo que están... Eu non sei, eu xogo... Pero de verdad tienen que estar casados o divorciados. Igual ni se conocen. Casados entre eles, referímonos, non? Sí. Vale, vale, vale. O que está claro é que están cabreados, eso sí que está claro. ¿No? Eso, cabreados están. Por qué? Outro día, cando no programa da tarde, no que en Andai, a veces ven xente que leva 50 anos casados, 60 anos casados, e a veces cando lle preguntamos cal é o secreto para estar 50... Algúns que dicen discutir moito e non enfadarse nunca. Cuidado, Menuda técnica más difícil también. ¿Verdad? Entonces, les puede preguntar, ¿no? ¿O qué? Eu creo que están casados porque están moi cabreados, entonces eso é porque viñeron xuntos no coche. Si están casados, son muy buenos actores o se llevan muy mal. Venga. Tú que dices? Que? Está difícil. Se llevan tan mal que tienen que estar casados. Claro, porque estuvieran divorciados, dirían, a mí que máis me dá. Pero ao mellor están divorciados e levaban moito tempo sin verse e agora volven a ver aquí e... Hai parexas, nós tuvemos aquí algún caso que iba a dicir que se levan mellor de divorciados que de casados. Sí, eu coñezo varias. Ao mellor, así, sí, ao mellor non tanto, pero bueno, que... Yo no bueno. mucho, yo no mucho. Sí. Casados, yo digo que están casados. Sí, porque Lucía cabreouse bastante coa data, non? Decía Woody Allen que a principal causa do divorcio era o matrimonio. Total. Non me vai dicir que día vos casastes? Sí, pero non o ano. 31 de marzo. O 31 de marzo. José, que se comeu na boda? José, tú estás mal. Está enfadado, José, Eu estou ben. Oye, na boda comeuse comida. Sí, comida. Comemos comida. Non comemos mierda, nin comemos. Sí, sí. Comida. Teñen carácter os dous, Joder. É un xogo tamén, porque eu non sei se están, eu non sei a resposta correcta, E para min están casados, para min, pero Sí. vos decides. Sí, no. Casados, Venga, entonces. casados. Sí? Casados. Apostamos por casados? Veña, va.
Casados. Y felizmente casados. Eso ya no lo juraría, pero casados. Vámonos a comprobar. José e Lucía, a maneira que temos de comprobarlo é si se dan un bico, se dan un beixo, un chucho. Están casados. Si se dan un chucho é que están casados, ¿no? Pues son convivientes, canto menos, ¿no? Si non están, si están divorciados, pues igual... Comprobamos, José, Lucía, casados ou divorciados. Qué difícil. Ostras, pues solamente teñen cara de divorciados. Sí, sí. Muy felizmente casados. ¡Ey! Señor. Dixo Lucía, moi felizmente casados, Muy felizmente casados. Sí, cantos anos levades casados? Levamos 20. 20 anos casados? Sí. Por iso non queríamos decir o ano, porque se decíamos o ano era evidente xa, claro. E non vos enfadades nunca? Nunca. E o confinamento... Estou lle preguntando a José. Espera. Nunca... Espera un momento. Nunca, non sei. Nunca nos enfadamos hasta ahora. Ahora nunca... Cuidado, Pero estás de acordo comigo desto que a clave é discutir moito e non enfadarse nunca? Porque tamén se non discutes é que como hai un pouco de pasotismo, non? Sí. Discutir tamén. Es la salsa. Non aborresto moito. Sí, sí. Casi sempre tes a razón tú, entendo, non, José? Se non leva dizer unha cousa ao contrario, se non discutes algo, aborreste máis que unha mona, non? Tedes fillos? En común non, pero aportamos dous cada un. O sea, maiores xa, grandes somos. Sí, claro. Bueno. Pois felicidades, son unha parexa magnífica. José, Eu quería, aproveitando que estou aquí, pedirche unha cousiña, porque hoxe é o santo da mellor nora do mundo que é a miña. A modo. Chamase Fátima. A mellor E do ademais de mundo, felicitala, quero darlle as grazas polo feliz que fai o meu fillo, polos dous netos maravillosos que me dou, que son a enerxía da miña vida, e, aínda que xa o sabe, decirlle públicamente que a quero moito, moito, moitísimo. Parabéns, Fátima! aí hai poderío, Qué bueno, Bueno, se foron cada un por un lado, Atención que a seguinte parexa. Son casados ou son divorciados? Moi boa noite. Boa noite. ¿Qué tal? Boa noite. Benvidos Mónica e César. Primeiras impresións, rapaces. Primeiras A mí me han despistado tanto los primeros que ya... Pero Los primeiros? podrían estar... Eu así de primeiras diría que casados, Veselles cara... A cara de Mónica. Pues yo... Os dous entraron con felicidade na cara, Sí ou non? Entraron con cara de felicidade, Que tal, Mónica? Que tal, César? Como estades? Aquí estamos. Vos esteades casados ou divorciados ou un día que vos casastes? Hombre, eso está más claro que el agua. Veselles... Ese no se me olvida nunca. Veselles super felices, están divorciados. No, No se me olvida están super nunca. felices. Un día moi feliz. Que día foi? Xa choveu. Pero acordaste que día foi? Eu, 7 de octubre. 7 de outubro de... do 2000. do 2000. Anda, Foi no cambio de milenio. hai nada, hai un ano. Ah, no 2000. 2000. Vale, se dice 2000. No cambio de milenio. Hai 21 anos. Para un matrimonio xa está ben, ¿no? 21 Aprobadiño, anos, ¿no? Alto. Está ben. Y os separasteis hace tiempo, ¿no? ¿Te crees que son divorciados o qué? Era para ver si picaban, pero he visto que no, que los Ahora- tenéis muy bien aleccionados. Pero tú crees que están divorciados, ¿no? Yo creo que están divorciados. Vámonos a ver exactamente en canto, en 2 minutos. Veña, en 2 minutos sabemos si están casados ou divorciados. Cuando la besaba, me estaba imaginando, no fue culpa mía. Seguimos no Robert Tonight Show, estamos xogando con Mónica Regueiro e Javier Gutiérrez, que están no teatro con Principiante, están de xira por toda España, ¿no? Están en mañá, en Santiago de Compostela, no magnífico Auditorio de Galicia, con esa magnífica obra, está tamén Vicky Luengo, Y Dani Pérez Prada, Y Dani- buenísimos actores, sí. y volverán a Galicia, porque para mañá xeron entradas, pero volverán a Galicia con esos Principiantes. Pero estamos xogando con eles a casados ou divorciados.
Estamos aquí con Mónica e con César, que ou están casados ou están divorciados. Vamos a facer alguna pregunta máis a Mónica e César. Vale, casastesvos, lembramos, casáronse no ano 2000, hai 21 anos. Pero canto hai que vos conocedes, César? Mais. 25 anos. 25 anos. Que... Como vos enamorastes? Para contar isto... Como foi? É unha historia moi complicada. Pero bonita, non? Sí, a verdade que sí. Cando vos enamorastes, non, Mónica? Sí. Como foi? Como foi ese encontro? Pues fue gracias a mi hermana. Foi tua irmá? Sí. Foi culpa dela? Sí, Culpable de todo. todo. E tú cando viche a César, que pensaste? Pues me enamoré. Sí? Sí. De primeira vista? Sí. Malo que eu era mozo da irmá. Que? Estabas salindo con tua irmá? Sí. Pero que me estás contando? Estabas salindo con tua irmá e tú cando o ves te enamoras dele? Sí. Moi bien, moi bien. Bueno, o amor é, sí, o amor non se pode... Es un culebrón, ¿no? Tú te das cuenta, Mónica, que eso... Mónica, te das cuenta que... Te das cuenta que eso bonito non é? No, bueno, pero... A ver, mi hermana pasaba de... A tua irmá pasaba de ti. Sí, sí, sí. A irmán fixo me caso, a pequena. Ui, non sei, Mónica, Javier, están casados ou están Eu divorciados? creo que están divorciadísimos. E nos teñen que contar Pero por qué? o final do culebrón, porque dixe, menudo culebrón! Faltan cousas aquí, faltan datos. Falta moitísimas. Ves? Pero felices, felices. Tedes fillos? Dos. Tedes dous fillos? Dous De fillos. que idade? 18 e 12 que vai facer ahora o pequeno. 18 e 12 anos. A rapaza ten 18. Deulles tempo a separar. Mónica cree que están divorciados, Sí. Eu sí. No, están casados. Están casados. Por? Lo de los hijos a mí me invita a pensar que están casados. Muy guapos. Uf, eso non lo dudes. Están Ten que divorciados. haber algo, de todas maneiras eu penso que ten que haber algo na súa linguaxe corporal que nos ten que indicar se están casados ou divorciados, non? Supoño que non estarán igual o corpo de relaxado se estás ca parella que túa ou estás ca persona que te divorciache. Por moi amistoso que sea o divorcio, non? Sí, pero también intentan engañarnos, con lo cual no Sí. sé. Sí. César está todo el rato diciendo Pero as miradiñas Sabes de que me fixei eu? Mónica... Que creo que desde que entraron non se miraron. Mónica mira, pero mira así. Divorciados. Divorciados. Javi, casados. Eso casados? que pasa es mirar todos os días. Sí, casados. Sí. Pois vamos a comprobar si César e Mónica están casados e se dan un beso ou están divorciados e cada un marchará por o seu lado. Comprobamos. ¡Divorciados! Clarísimamente. Moi ben, Mónica. Contádenos, que pasou? Acabou o seu amor, simplemente. Bueno, pero estuvestes canto tempo estuvestes enamorados? 14 anos. 14 anos de amor, non está mal. A verdad entón, que no. Conocestes vos no que? No 95? Ele estaba con tua irmá? Sí. Levaba moito tempo, non? 15 días. Algo máis, un poquinho máis, pero bueno. Tampouco foi moito. E tua irmá, claro, tua irmá non lle interesaba César. No. Vale. Xa me dirás, daquela con os meus aniños... E canto hai que vos divorciastes? 7 vai para 8 anos. No, 9. Para 9. Bueno, 9. Leva a mellor a conta que... Voy a hacer 8 con mi novio, ¿no? Eso. Leva a mellor a conta que a mí. É unha vez que xa me olvidei. E polo que vexo levadevos ben. Maravilloso. Polo ben dos cativos tamén, non? Claro, por os cativos, máis, porque se vai acabar unha amistad de nada que ver, unha cousa coa outra. E levastevos, claro. Pero levastevos sempre ben ou ao principio do divorcio mal? No, ao principio sempre hai baixóns, hai alturas, pero... Polo normal, ben. Mónica, Polo dime. normal. Dime, Mónica. Polo normal.
Algo hai aí que non nos conta Mónica, Que pasou? Discusións. Pois dicío antes que hai que discutir e non enfadarse nunca. Pero ahí si te pasan las dos cosas. Sí. Pero agora estades felices os dous. Yo sí. Eu non. ¡Qué grande! Un aplauso para Mónica César. Gracias. Gracias a los dos. Qué bueno, Me parece maravilloso que, y lo hablamos en el espectáculo de principiantes, con lo difícil que es el amor una vez que se muere, seguir teniendo una relación, bueno, como esta pareja, ¿no? Que se llevan bien, que además por los hijos, lo primero, ¿no? Pero también por conservar ese respeto y, ese amor por la otra persona a la que amaste y que fue tu pareja durante tanto tiempo. Y que non, que dices tú, non debe ser fácil. Non debe ser fácil. Endiabladamente Ellos difícil. arrancaron fuerte, Vamos que a seguinte. Claro. Está divertido esto, ¿verdad? Temos ganas de ver o siguiente. Vamos a ver a siguiente parexa, si son casados ou si son divorciados. Moi boa noite, moi boa noite. Daniel e Jessy, Daniel veu con mala cara, entrou con mala cara, Daniel, verdad? Sin embargo, Jessy entrou rindos, Moi boa noite. Primeiras impresións, Javier. Mónica. Esta non vai ser fácil, No. Que tal, Jessy, como estás? Bien, bien. Que tal, Daniel? Vos, claro, aunque esteñades divorciados, houve un día que vos casastes, non? Como? Digo que aunque esteñades divorciados, supoñamos, houve un día que vos casastes. Exactamente. Cando vos casastes? O 26 de maio do 2007. No 2007. Vale. Tedes fillos? Sí. Dúas nenas. Dúas nenas de? 10 De 10 e de 6. 16, sí. De 10 e de 6 anos. 2017 vos casaste? 2007. 2007. Bueno, xa hai 14 anos. ¿No? Xa hai 14 anos. Se ve mucha complicidad. Sí. Cando, porque deso que fala da obra de amor, falase algo de unha parexa cando, en canto a tempo, cando empezan os problemas? 4 años. Son 4 años es se dice, yo no sé, 4 años se dice que es el tiempo en el que una pareja puede empezar a hacer aguas, a resquebrajarse. Antes está el amor, bueno, en fin, el enamoramiento ese absurdo al comienzo y luego la seguridad de la pareja y demás, tener hijos y ya eso se convierte en otra cosa, obviamente. Pero si superas los 4 años... Pois eles teóricamente levan 14 ou non. Jessy, tú cando viche a Daniel, onde o viche por primeira vez? No colexio. No colexio, desde pequenos. Más menos. Oh, que bonito. Pero xa fostes mozos no colexio? Sí. Pero en que curso? Un octavo? Con 14 anos. Con 14 anos? O sea, sodes mozos desde os 14 anos, Daniel. E tú tes ahora? Teño 34. Tes 34, 20 anos, Non sei, estas parexas que empezan tan novas xa de nenos... Están casados. Están casados. Por qué? Por qué, Mónica? Porque Por se ve qué? mucha complicidad, ¿no? Míranse con moito cariño, consultan os anos dos fillos. Por complicidade tamén se vía na parexa anterior, ou non? Nah. No, No era la misma. había unha tiranteza aí. Y además complicidad y se les ve enamorados. Sí. Canto lle quedará de amor? Javi, tú que levas o tema? No lo sé, pero se les ve enamorados, o por lo menos eso parece, Jessy e Daniel. Eu creo que... non sei, Hai detalles que non pescan. Que pasou, Dani? Hai detalles que non pescan. Hai detalles que non ven. Tú entrache con mala cara. Pasou algo aí detrás ou algo? Pero normalmente... No. A que Non te pasou nada. dedicas, Daniel? Son comercial. Comercial. E ti, Jessy? Que fas? A que te dedicas? Son peluquera. Peluqueira. Vale, pois eles, teóricamente, se siguen casados, foron o único home da súa vida e a única muller da súa vida. Se son, non, desde os 14 anos, Bueno, pero eso toda puede- unha vida. Eso puede pasar, ¿por qué no? Toda unha vida xuntos. Claro. Mónica, ti me dirás. Fasme dudar, Daniel, Felices véselles. Sí. Eso non ten nada que ver. Sí. Que me dices, Mónica?
Eu vou a decir que casados. Que casados. Sí. Mónica di que casados e Javier di que... También casados. Casados. ¿Tú crees que tamén están casados? ¿Eh? ¿Crees que tamén están Sí, casados? sí, sí. Daniel, ¿tú como ves? Eu non digo nada, hai cousas que se pescan cando non hai sombras ni nada, non sei. Ah, no. Hai señales que se dan, cando as mulleres tamén tal dan señales, aí non as pescou. Por el anillo, dices. Algo Bueno, dixo pero do hay anel. parejas que no llevan anillo, no pasa nada. Home, ainda non veo o verán para deixar sombras. Home, entendo que o equipo de guión lles quitará os anéis, non? Sí. No. Para non dar pistas. Bueno, claro. vamos a comprobar. ¿Seguros? ¿Casados? Casados. Y ahora después de lo Mónica que ha dicho, duda, es esto, É que Daniel está se montando aí moi Casados, ben, casados, casados. Pero creo que en plan actor profesional. Está facéndose o malo, Daniel. Sí. Poli malo. Tú conociche, ves preguntar como conociche a Jessie, pero bueno, igual. Sí, eu daquela foi unha rapaza que, bueno, Cale, conocí no colegio. mira para diante, non mires para Jessie. Cale é o vosso día, non mires para ela, Mira para diante, mira para frente. Cal é o vosso día preferido da semana para... É un pouco difícil. Di. É un pouco difícil, eso é aquí te pillo, aquí te mato. Eso non se programa. Non se programa. eso non se programa. Non hai un día, Jessie, non hai... Tú non sabes. No sé. Ui. Agora xa me fixeron dudar, que eu estaba que eran casados tamén. Mónica, queres cambiar ou non? Casados, sí? No, Veña, casados. Javier, casados, veña. Casados, venga. Vamos a comprobar. Daniel e Jessie, están casados ou están divorciados? Ojalá esteñan casados, non?